جی گول باشور کردستان جبر لهی چه بو تایبت ام بحثا چمچمال دکن و پروژه اکدانی پیشا خود اكو اون آلیکاری آوان بکن دکار بحثا وی پروژه بکو و بچه آوایی به راست مجي او بوير ديت براستي او كارثات وفلكات اللي هي كل ويدا كتشيبو ما كادن تكليد وفي سامل باجار سليمانية جاي ام جي وكي وصوري كرد وكي اركاكي خو جبو خدمت اقل خو الكدر كي هبه حوجة داري من مروفاي من انساني سكنكي لقال ملت تايبت ملت باشور كردستاني يعني قناغ يقول رجواي كردستاني درباس بون حمو قناغ هذا لكلك اما بونو بكل رجواي كردستاني بونا ريكار ام جي ما قلتم الكليك براي خو بنجبو ما ام كتت كريا دبو في سخوني سليمانية ره نها الكارير والحاضر دكنجبو ام درباسي جمجمالي بكن ونحيا شورش وتكي دردورا وانا گرته کریمه پیوستی گو هنه ام قاربن ام جی بشکی لگل کسن سازین ویر و گل الویده که گوالکاری خدمین وکی دیجی ما داخواست کرد هرما باشور کردستان حکومت اوی هرمی ام وکی اکیپه که هی باسوری کرد درباس ببین به کارمند خونی خو بخش گو ام واخر کی ور مالی و دکانه و جهاز را دیتن ام پاخش کن بوار ام بشن وی درکی ام بندی برسبینه بله رزدار دلگش یعنی او دستک و آلیکاری و چبن به تایبت جبو خلکن باشور کردستانی يعني او لهي او نيزي حزار دسد مالي جو لهي لي قلبي حمي ملزمي واني مالي غرادي وانا قشتي البر خبرنا او مال فالا مانه او ملتنها مالي وانا فالا نبي غرادي مالينه جبو انا هم اوكي باسوري كرد جبر روشك زفتاني يجي وكي صوبه يقول وي هرمتين بكاراني انها ما السليمانية پیدا کرنه اوفیسا من نیوی در که سبن یا دسبه و صوبا دبی و مالباتا بتنسیق به کمیتا کل چمچمال چه بویه تنسیق چه بویش بگو اما صوبا ببین رادستی و بکن به هفره بلافکن وکی دیجی جبو بطانی جبو اسفنج و افسلات ای پاخجی جم لوی در که جی حاضر دکن هگر در فت چه بوه ام در باس بکن